Je li u Jasenovcu bio genocid? Ja mogu da govorim šta ja po tom pitanju mislim. Ja mislim da je to bio logor za zatiranje ljudi, logor koji je trajao ne nekoliko dana, već nekoliko godina, da je to bila jedna čitava politika pripremana kroz izjave i Mile Budaka, kroz izjave njihovih ministara, kroz izjave svih mogućih koji su želeli 1/3 Srba da proteraju, 1/3 da pobiju, a 1/3 da pokatoliče. To je deo istorije, to ne znači da danas je vreme da govorim svakom Hrvatu, znaš, vi ste počinili to i to. Nema preterano smisla. Šta to je to? Je li to bio genocid? Pa i sa mojom porodicom. Je li to bio genocid? Ja mogu da vam kažem šta bih lično mislio. Vaša porodica bila u sklopu jednog projekta zatiranja vašeg naroda. Kao predsjednik države nemam pravo, jer ako bih doneo takav zaključak, ja znam da kao šef države, kada bih to doneo kao takav zaključak, da bi to značilo narednih 100 godina loših odnosa sa Hrvatima. Dakle, ja mogu da vam govorim šta mislim privatno. Šta mislite privatno? Jasno vam je šta ja mislim privatno. Ali kao predsjednik države imam mnogo veću odgovornost i moram da vodim računa o interesima i celog regiona i moje zemlje. Zašto mi je teško da kažete da je bio genocid? Pa nije mi teško. I ne samo Jasenovcu, Krajina. Pa nije mi teško da kažem. Naprotiv, suviše mi je lako da to kažem. A ne podnosim... Ali vam je suviše teško da onda analogno tome kažete i u Srebrenici je bio genocid.